Ngiyabengela babona umkhaya TV King SMC bafethu Mr Delicious uyena ke bafethu lona uTerrible abanye bathi uTeresa abanye bathi uShoti ngambiza ngothanda ngalo bafethu ya ngize ngenye ke le episode le bafethu sikuyona manje ngizokukhuluma bafethu ngento nje simple ngoba siyasho sathi ezinye izinto bafethu siyayithatha siyithathe kuma comments abantu abawakhulumayo bese siya wesophendula embuzweni abanayo abantu ngoba akusiza ukuthi bafethu sikhulume ngezinto bese ninembuzo nina bese singakwazi ukuniphendula yona. So right now ngizophendula omunye umbuzo bafethu wabanye bababukeli noma abanye bama subscribers bafethu omkhaya kude ngoba we acknowledge bafethu ubukhona benu, so senza sure ukuthi ngasonke isikhathi bafethu senze sure ukuthi siyaniphendula imibuzo eninayo kuze nibothi siyasebenzisana nathi nani. Okay bafethu la kunombukeli la ubuza ukuthi uma kuthiwa mhlambe uyi big 5 yena bese fakwa endlini enama 28 nama 26 ubuza ukuthi iliphi side afuna angene kulona noma ungena kuliphi side. Okay angivezeleni angiveze nje ngithe kwamanye wama videos ami khona la ngangichaza khona ngendaba yama 28 achaza ngama 27 achaza ngama 26 achaza ngama big 5 achaza ngama Air Force 4 achaza ngama RAF 3 yabo yilabo bantu mina engibaziyo yabo mhlawumbe usengaqhamuka komunye yabo ngachaza futhi ngabantu abangayishaya inhlobo inombolo la bekuthiwa abantu bakababa. Alright i-big 5 uyawufika umuntu ungena ejele enalabantu ekuthiwa i-big 5. I-big 5 ilaba abantu abathanda ukuyijimela, bathanda ukushaya insimbi, bathanda ukulifta ama-weight, bathanda yabo ukunyakaza yabo lonto, bathanda ama-exercises. But into engithanda ukuyiqaphela ngabo ama-big 5 connected kakhulu namaphoyisa ejele. Alright awusithembiso noma King SMC noma Mr Delicious noma Terrible noma Teresa noma Shoti uyazi kanjani leyo nto yama big 5 ngoba wena wathi eWestville kukhona ama 27 kukhona ama 28 nama 26 kuphela. Ngeke ngachaza ke kwamanye ama videos ukuthi kuyenzeka kusuke itransfer kwelinye ijele ize Westville vele eWestville yezo leyo nto leyo ama ngathini kubusa ama 28 nama 26 inkambi nje ibusayo kubusa ama 26 nama 28 yezo leyo nto leyo. Now ike yenzeka enye incident ufika idraft le draft yayisuka eMaritzburg eNew Prison fike la kangisahlala esi1 ifike la makuzofika abantu kufike idraft efikayo bama lapha phambili ngasema office esectionini. So thina esisebenza ngoba ngisebenza spiritual care, so i-spiritual care uma usesi1 medium B eWestville seduze no level 1 i-spiritual care seduze nase-C1. So mengifuna ukukha amanzi ngiwakhe C1 kangihlala khona, but laphana e-spiritual care uthothi abekho sink awekho ama-toilet, even iboshwa ameswe ezofunda ezokwenza ama-program e-level 1 funeke zihambe ziyogcama e-C1 bese bengasayivumeli amaphoyisa ase-C1 ngesimo sokuthi bengena zithi ziyogcama ndiziyokwenza ezinye izinto yabo lonto kune seyithiwa umuntu akahamba ogcama e-sectionini yakhe. Uthi mase ngene e-section yakhe akasavumeleke e-section yakhe ukuphuba ukuthi ubuye kanjani wena okwade uhambe nabo niyofundwa amaklasi e-level 1 abakabuyi usubuye hayi mina bengizogcama ntoni amaphoyisa isibosha wasithembi nje ngoba ahleza itshethi khona into esifuna ukuyenza ngithi kunanje zokuphakama zonke kunenkinga nje eziningi ejele. So iphoyisa alikwazi uvele lithemba isiboshwa nje yabo. So kuye kwafika ke idraft theme ngiphuma emsebenzini e-spiritual care kangiphethe nje ibhakede
ipakede leli elincanyana leli besidwala ukukha ngalamanzi ngifaka izitsha nje zamaphoyisa ngiyoyiwasha esi1 bese ngibuya nazo ayingabe ngesi1 mengithi ngiyakenawo nakufoliwe la labantu abafoli labangaka la yabo lonto hayi bayafika kuthiwa basuka eMaritzburg yayizo lonto bazohlala kuphi kona esi1 iMaritzburg njoba bezohlala isona hayi ukuthi ilaba kuphela bakhona abanye abafaka kwamanye ama section ngoba ukuthi mhlambe eMaritzburg abantu abasuswe mhlambe bawu500 ngeke abantu abawu500 bengene esi1 yabo phela isi1 isection eyodwa i126 izindlu zu6 kuphela esi1 so mhlambe bazothatha mhlambe abantu abawu30 ngiyalinganisa yabo mhlawumbe noma bawu40 noma 50 yabo alright ngiyafica nje bahleli bafolile la ezokusabhizi kusothwa out ama files abo yabo angingene ngithi yabo hayi nayo basho wafithe ngibone kune draft efika uyangena usungena ngaphansi section vela ngihlala khona kune draft efika STF kunabantu abangakwazi ukuya le phambili ngoba amaphoyisa uma ukuthi uhlala section awusebenza konje awukwazi vele uye lapha emphoyisa nje ema-office amaphoyisa uya ngoba kukhona into oyenza khona thina siyakwazi ukuya ngoba siyasebenza wafithe ngibona abantu abafule le draft le efika yakuphi yabo those sebatshela nathi ifethu iphuma eMaritzburg yabo okay yabo tuku bafikela bafethu bahlaleke bahlala kube mnandi ube njeyana yabo kanti la kulala abantu kunomuntu oyibig 5 lo muntu usuke eMangaung wahamba ngamajelo ozogcina efika eMaritzburg mesuke eMaritzburg kanti uzothathwela ezivini uyibig 5 kanti kunomuntu owaye naye eMangaung osewesivili oyi26 bese iveza le lo muntu usefika ohlala phi ohlala enumber 6 enumber 6 esi1 bekuhlala inkabi uzongangizwa ukuthi ngithime ngithi inkabi ucabanga ukuthi ngisho labantu abadubula abantu uthi abadubula enumber 6 kuhlala inkabi uzothi omunye ke inkabi kanjani labantu abashaya inhlamvu njengoba de ngisho ekuqaleni cathi labantu abashaya inhlamvu inkabi laba abantu abasina ingoma badlala uShiaman badlala ivolo badlala umzansi izona ngoma engiyibonile mina lezi beyidlalwa lapha besiviki yabo so wahamba lo mfethu wayohlala kuleyo ndlu leyo kanti kuleyo ndlu ayohlala kuyona kunomfethu oyinkabi yengoma oyi26 yabo lonto but wayiyeka indawo yokuhamba enombolo enamba manje uyilona i26 but into angasayisebenza ushaya ingoma ejene useyinkabi yengoma uyambonja lo muntu nangu lo muntu uyibig 5 lo muntu wabulala abafethu lona yibo lento kade bebulala abafethu eMangaung yabo angazi koMangaung babuye bayako Limpopo nako bani nako Barberton yabo kwasuka umsinde ejele emeqoqa lonto lo mfana lo isebenzi zashuka umjuqa lo mfana hayi uthi nje umguqa semthamba uthi vele uvuke nje uveke kuvuka umshilo uthi into iyaplanwe isebenzi ihlakaniphile abantu abashaya inombolo abavele benza into bayihlela iya draftwa phansi into uthi lento soyenza kanje ezwa lonto wavele wabamba lo mthitha awuthi kwabamba yena lo oyibig 5 futhi kunento ezokwenzeka ezwa lonto futhi khona omunye wazi isebenzi yabona into wavele watshela obaba lapha lo hey uzofa lo muntu umsuseni la isebenzi ayi zidla lihlaza ngaye yabona lonto ayi ngabona uqhamuka iEST siqeda kuphaka nje kuseni ngasho ukuthi sesoseshwa ke manje bangena enumber 6 kwayinqaba yesho bayisesha futhi yona inumber 6 yezwa lonto babemthatha lo muntu nezipahla zakhe kuthiwa sihamba ndoda yabo lonto funeka manje bamgudluze ngeke bethathe phela bonke bethatha ama28 nama26 wonke bahambisela umuntu oyedwa ofikayo la hayi funeka khanjiswe yena wanjiswa engifuna ukusho ukuthi akazange azahlala endlini eshaya inombolo lo muntu lo ngoba ukube wayehlala endlini eshaya inombolo wayezofa
ngoba ama big 5 amelene nenombolo yama 28 nama 26 wona a connected kakhulu nobaba namaphoyisa uyezwa lonto leyo ayajima and isebenza ayibulala lezi ama 28 nama 26 nama 27 yabo lonto leyo yabo amadoda kangawo ngamandla lawo yabo lonto leyo indoda evele kubamba isebenza isiphahla zodokweni kusakaza kubuchopho so manje uyabona lonto leyo isebenza ngayithanda indoda so manje lo muntu mezongena endlini ehlala ama 26 nama 28 ngeke aza survive uzofa lo muntu alikho iside angangena kulona yezona ingakwazi uhamba uhlala einkabini abanesha ingoma number 1 kokuhlala abantu abangayishaya number 1 kugcwele igora nakhona inkinga yayigcwele indlu wayengahlala ke kuyona kodwa waphoqa uyohlo number 6 ngoba number 6 imbhede yayingagcwele ahlale neinkabi lapha kanti imehlala neinkabi lapha kunomuntu oyi26 kodwa ongasashaya inombolo uyilona i26 but akasayishaya inombolo uyisinela ingoma yabo washo ukuthi ngiyamazi lo muntu yabo lo kanje isebenzi ngezavuka zama ngenyanga yabo le nto le so into engizama ukuyiveza la ukuthi i-big 5 nje angeke lidlelane ne28 i-big 5 futhi ngeke lidlelane ne26 ayikho iside engalichuza i-big 5 yezona i-big 5 mhlambe indawo engahlala kona mhlambe lingahlala eferry gate lingahlala eprotection yabo inkinga ke nalo liyinombolo so uzofuna ukufuna labantu abangayishaya inombolo libasebenze ngokwenombolo but inombolo yalo ithe ukuncika kakhulu emaphoyiseni nanokuthi nanakubantu abangayishaya inombolo alizwani nama 26 nama 28 nama 27 yabo nabo banoline babo nje yabo lonto le so ngeke beze bengene kuma 28 nama 26 so leso sigameko leso senzeka kube kuthiwa kanjiswa ngabe wafa lapha ngoba indlela ayeseplanelwe ngayo kwasekuloliwe sekulolwe icupho lapha kwalolu ijokojoko mhlawumbe umuntu uzobuza ukuthi isijokojoko yini isijokojoko kulolwa noma insimbi enjani yabona imbhedlela yasejele insimbi bayakwazi ibosha ukuhlephula insimbi lezi ilolo ibe ummese isicupho lesokuxupha silolwe la ngemuva sicije sithi sikushaya inceba ngempela ufe abanye babakhala ukuthi hayi kwakade kulolu ipuni zensimbi ayisekho ipuni zensimbi ejele yazi ukuthi akunqene kulolwa lese plastic silolwe ngerazor kanje lese plastic sihlaba ufe futhi mekushayela emqaleni nje bayawazi amabhathini ufune bawashaye yazi isebenza zigwazi noma ikephi ziyazi ukuthi bengimshayela kuzokwenza ukuthi bengimshayela kuzokwenza ukuthi ingakho nje le yanti cult isathenism leyanto uyazi umuntu lapha istructure somuntu siyaziyo ukuthi umuntu bengimgwazela istructure somuntu siyabekwa nje iskeleton somuntu siyaziyo ukuthi yabona umuntu bengimshayela ufile bengimshayela uzoba nokuthi bengimshayela uzoba nokuthi la uzoba yabo engasebe ne what lezi day khulunywayo izifo bengimshayela uzobe ngimgqazile uzobe separalyzed kulolu isixubo lezi indawo encane nje isixubo indawo engaka njengomuntu omfishane kaShoti uthola lento uyishayela emqaleni la igade afe lo muntu la isixubo seplastic silolwe ngerazor kanje ispoon seplastic silolwe ngerazor kanje umbuzo ukuthi bengathi mase kungasafakwa izipuni zeplastic ekuzodliwa ngani kuzodliwa ngezandla manje yabo kwa spoon lesi siphako ukukuka lapha abaphonga izipuni zeplastic phela ukuka asintela ukuthathwa ukuka lapha lethu uyaphaka kuyena ukuka ispoon abaspoon sokuphaka lesi school lesi siyamgenca umuntu la ikhanda ingidi isikhiye sengidi le athi amakasa valo ngengidi kanje fakwe ingidi esokusini ithi
oh mhlawumbe izothi ijele safuneka ingidi insipho yabona insipho ucilezwa ngensipho yabona insipho le engaka ibhaso play ngaka le yokwasha lokhu kungaka lokhu ehleshulwayo ihleshulwe mhlawumbe uhafana ongaka ifakwe esokisini leli sokisi leli lide lebhola ifakwe esokisini kanje lithiwe isokisi ayilalela uyanya ikhala la embanjweni uphela ngaphakathi ufe noma kuthathwa yona isunlight lencane ngaka ifakwe phakathi la esokisini ithiwe so i-big 5 ngeke likwazi ukuhlala number 28 noma number 26 so into engifuna ukuyisho kunabantu la ngaphandle abathi bona athina ngisingi ngoba bayazi ukuthi ama-big 5 abantu abanjani sebezwile angitsho yabo bazothi hayi mina ngavele ngifike ngibe big 5 lalela nawo ama-big 5 ayinombolo mina ngithe uma kuthiwa wenze wehlelwe yishwa wangena ejele ungayithathi inombolo phila empilo yakhe ejele ufunani kanti empilweni wena ufunani wena empilweni wena ufuna ukuthi lokhu phamisana neminwe uthi ha njengama big 5 ufuna ukuthi njengama Air Force 4 ufuna ukuthi njengama Air Force 3 ufuna ukuthi njengama RAF 3 ufuna ukuthi njengama 26 ufuna ukuthi njengama 27 ufuna ukuthi njengama 28 uyazi ukuthi lezi abayimisa zisho ukuthini iculty yonke le satanism yonke lento yabo namanje ngiyaphinda akekho ongcono kunomunye uzela unezingane eminyango usiyaphuma eminyango la unesandla esithe emhlane la sibhaliwe big 5 yini le ingane izokubuza ingane zamanje ke ihlaniphe ngenye indlela ingane zamanje angile hey baba yini isandla sakho sibhale lana le yini big 5 baba ikubuza nje isizwile esikoleni ubhala ithuna la noma la libhaliwe 28 iyokubuza ngani yini 28 indaba ubhala ithuna baba ubhala $, ibhaliwe 26 yabo lo yini 26 baba yabo noma ibhaliwe 27 ubhaliwe ilanga yabo labhalwa 27 yini kwenze njani baba yini 27 ezo lonto le ubhale kunegate ubhalwe igate ngathi udwebile igate ngathi livuliwe wena ungaphambi kwalo kanje engathi uyagijima kanje kwabhala kwathiwa Air Force 4 yini Air Force 4 naku umtikazi lapha kuthiwa RAF 3 yini RAF 3 so into engizama ukuyisho mina ukuthi ngene ejele ngephutha angifuni ukukhuluma umuntu ongena ejele ngamabomu mina kulo umuntu ongene ngejele ngene ejele ngephutha uma uthi ungena ejele ngephutha yezo lonto le ungayithathi inombolo is a cult, it is satanic inombolo khanya ku TV.